Tsali Pfhe. Pfhe.
Tsali ku Krüie hepengua die. Krüie hepengua die.
Seyiedze, Rufu, Mu Yesafe, Vorliji isi. Sr.CE puri renekelimie Vorlie siji. Ziu-CE puri Ketherü Vorliji. CE puri Kerieu menguke jamie Mechü Liliji. Jesus Christa urhale keta ke ni mununese nipu rusho ke bapete petosya. Chido nipu Kerüsuo ke hunu ke Belho Neikrutuo Suokhrie Dikon nipu Diesedi Kezasadio. Bazhakese ke ba ili Khriezenuo Suokhrie Mechü Tsali Krüta eno Kevisalie Kire je putipie Tsalinu uko Tsekhetunye tsaya. Sede Tsaliku Yetha Pienyü. Ngulero Petekise. Temye gukelera, dielye Kevisalie, Theluo-o Belho Krüta Diekepu uni Khezhie tuke Belho keme sarofu kite hanuvorde tiete bukeseru Kevisalie, tuke Belho keme sarofu kite hanuvorde Jesus te putipie Pienyü kenabade uralye ketako uni dişekuye tuke Belho keme sarofu kite hanuvorde tiete bukeseru Kevisalie, tuke Belho Kepenyo fekekre, si vo Kethodie woji sukete pie, wobula shewe, potyo porofebu, uchata situya, tuke Belho Kevisalie, tuke Belho Pete. Kethodie Kephrü no Theluo-o Rutsa bu Kethodie Krüsuo no li Vitsolenuo Suohu bu Kethodie Krüsuo mu sisiu uko petela Kechakechü no Kruyie Pienyü Dikon mu Miali Pfhe no li Neilazonuo Kechie bu Kelisedio
japu hakobu Keshodie Vitsolenuo dio Achido Bazhakese Nolhutsa Pfhe Keredie Kerisenuo Mefepengu Nolhutsa Pfhe Tuthe Keredie Kusuku Kerisenuo Mefepengu Kezo Butsigi Zayu Mosa Temikola Kechakechü Deri Mosai Jehovaki Siketshe Ijitmie Su sitie noi uko donunu nkekuo pie temie hakoze parketala mu ukoe kize haunu lukebako ki pusetie no Jehova temiko hako donu baketse ukoe site hare Jehova mebu mozu nguwate mu nkimhubu uko mhogi zate mu no kinye giro kimhunu mu theva giro minu idi ukom hoze to yakajala sala no chemye bo kedukri mhedi temye hako dukri waro nza kemeye kesi temye koi pudi Jehova temye hako zevo bo kidze pie uko tsudiodi Resekese Zolie Kenze Katala Boy Rahia Nunu Uko Dukriwa She Itie Sela Achie Nki Ameje Meloya No Prap Kese Mie Nkekuo Bu Japili Je Sidishe Jehovah Ponimo Retayamo Mu Po Kekhriezator Ha Kesho Ketse Mu Tejo Kephrü Pfhe Deri Pfhe Kechakechü Bu Jomo Chi Zoto Yamo Popo Kesho Kechakechü Kapie Po Nyonyo Phuseu Phudiu Giri Saya Sita Ai Nki Chaya Noi Egypt Nunu Vor Diekepu Temie Hako Kejo Pfhe Ukotse Kevor Mie Nkekrie Mukemeje Kezhie Jovari Temie Hako Kejo Pfhe Tiene Sise Sishe Jehovah She Ndie Mhedi A Uko Kejo Pfhe Teho Deri A Hituya Kethodie Mhe Jehovah Zayu Bu Kidze Pete Chulietuo Kekrilamone Temie Hako Azayu Ngu Mu Egyptnu Mu Rahianu Azasiko Ngu Zori Vaker A Metopi Tajie Mu A Dier Adirene Mete Sela Apie Uko Tsudiodi Upunyoko Ki Resepie Kezhakietuo Uko Bu Ngulielho Kehupuri A Retseya Kajau Su Ngulie Kenze Deri Akitio Kaleb Ruphe Kekripo Zetuo Mu Poe Ashemeji Tu Kelie La A Pozevo Po Voketse Kizunu Sesetio Mu Pose Poye Bur Su Pie Uvietsetio Je Amaleko Mu Kananko Razu Nu Lu Baya Deri Niko Kemerie Zikeja Chazedi Rahianu Volije Ache Kethodie Persegedio Galatia go to te pengu kusoku mefe kininu mefe soru Ruphe siu Deri Ruphe siro ke Krie uniketse kezekevi sigese heketse mingu ke meje viketse ke dieto meneketse mu ukete kereketse tezopuri mahako ke petsudze Chiu ke hupuri Jehovah vietse ketako tse pumu suraya menguko sapie Khriezenuo guate
we rufu la ritua liro rufu chatanu tuleke we ko methodi huni huni ke moche mibu uki vinmo idi huni hungu uromoleke chikato Ogo petego kanu rewadi abu nipugi de chabu kenye amejima losudumo. Kechakechü mo kechakechü yagaja. Hego Pienyü Pfhe mo hego Krüie. Hego nke Kire nke jala mo nke Mechü Tsali nke legula. Jedo visoro jiu hego ni hego numedi laler manzunu. Kezhakietuo nrshobawe nipu. No ntyo nke Mechü Tsali hego tsuji. No hego Khriezenuo mo mhatopete godonu. Temenyo habu nke ni toutse kideburi hego rukoshi nipu. Hego boha rakraka sasadi jedori matogodonu kevito nke ni toler mhunzunwa gatse. Hego boha rakraka sasadi hego kasapianzmu hego bu nrshor shukatsunu Ketherü gatazawa hiche nipu. Jedo keler kebu tejaga sangu predi lagatsa mietsa preje anipu. Hey anipu a Jehovah, Jesu Christa genu, Kechakechü kesukerle, tiso du kasasibaya gaja haupi heko yatsa kasukulan pejiwe. Anipu non tuo heko mipupu katsa chatale mo heko guasaje. Heko siro ndu tiso jau no lagateje pianzaya. Hego nrshukipo kasabo tsudodi mato sedelie mono sedebi hego tsuse siro hego mazeti hau hala chawor mono hego kelle je ma peteno ka kakare bi hego tsudi hego bu hego nilie kategolie jiu hego bu honye hotse Kephrü gele gulam pe jiwe anipu nzabu zabu zayetsli je hego Tir tilagore no ke khakar rebi heko tsese heko le modil hutumokisi deri nipu no heko donu padim haka jatsese ya gaja hokola ke teji piantsiya we heko bu o nipu nduti sojau no heko ma thotse ke liye teme ka kra uti ujavase ukhasdi uti chotsdi uni shedi nipu Mato hanoha Kephrü kekoya kesukola mpejewe. Yetse premier peteri uni unumedi vor kekrotose ju yeke krime kepeleme kekrare lukia hakinu vordi nipu tisoja ho tskripi heko tsmu ntejabu heko donu bagetsla jedo yeke tejepian tsayawe nzabu zabu zayetse salije di nki himejema loyawe. Anipu shiro chido bavu dahari zedi nuno vor ke krotole ke mo ke krabawe home o Kechakechü di ler nrshuki ho problem ote no ugo zebazo mo ugo he ke hula chabazo ke tsakola pejiwe no ugo ke chagi nteja khasje nipu ugo bunu ugo ke chala Ye Khedi ke huha Thekha mo nrsho shro ntajangba ke ukobus sepeledi ye kozeche dore nrsho balije no shiro Thekha kanetsdi temeka kra ye ke hu hetse per ye ke krimeko upyemesi shiro uko kinu kevi ke sromengudi che dore chamhi malobawe nipu no jabe nunyo Tsemun diu piemesi gaza pete gorjasa mi popo gatsa crossje. Chiro yego meka krala tsemun diu kola chamhi melover there no poti thalabia gotsase. Homen generally de deri uksheta de kaba uke cream ko homi theory tanu lule kamo hobazoe no sokore zebalidi chapyo tsase
no sugore peter gur kesemu tenutu ke pelubie kikruha ko tlasidi ko bu vor ke zati gono zapu zayenu japunu to ke hisasaje anipu a Jehova tie he ke hununu yetse premier he ko nyo uko microbo missionary mato no uke kiesidi Pfhe kosidi ukopa luki haki tetse hunu oke petsenu japutsu today no che dori jabio ko tsuche no che dori nke krong ke meje te jabe nyo ha ko pette ka hunu kasuje uko ke vora njapu ke tsunu uko bu tepu visro shiro ke pelle ke suker lesedi njapu ke tsunu njapu tse be vila sasa je di inki hemeje me loyewe anipu a Jehova no che do he ko ke hu shiri ledi ke ze ke tu ke revdi nrshu ka batti hono no jabe he ko pette ko tsuka sukulan pe je he ko nke togari diekore prelede he ko tsuko tsur nilede he ko bu tsuko tsu srne ke liye ko sedi he ko ke lono he ko chatale mo tsuko ginu mpenyo ke tsu jiu nke krien ke tsi ke vigo metasa buje anipu a Jehova 제도 버티게 비하리세디 너 잡에 뇽기토 헤고 디콘 니크루토 인자푸 스토디 포포게 세프 워바 니푸 노 마심 할레베 포츠세 노 게비게 서로베 포츠세 노 칼후 자푸 게비부베 포츠세 부키 크루츠세로 보부제도 하하리세디 인자푸츠 베비베 오 뇽뇨코르츠세 헤게후 포리게 펠레 o tsepeni pa chasje di inki hemeje maloyawe pome putieno no die par katse pe te ko bu heko lanu hakme vi mo heke pele tsepeni pa chakatse dipu be poke chukel yotsje anipu no che do nyunyo ko kekri gatse mato kekri gatse ko no njapu tse savoto no me pupo gatse tsepe kose me pupo gatse tsepeni sasje ukobuno nipu njaputsu kaba mhathope tenu yekehula thejaka savor yagze mo yekehula thejagze ukobus sirle ukonum chirokel hunu no japis dogze sir mengudi cheri nshur shugze mhatotsu savoge dope tenu nke krupe ninyogo mepubo ketsu tje yeko kepu kerne pe tego pian pesesje nipu no yeko hakya hakaba Heko me pupo gatser Khriezenuo me jese pa kishe zate heko nyonyo kore nshur shuba no hakore pette ko zebale no jabe pette ko tsije nketso o baledi kakakere bihe ko tsidi heko pette ko bu thejaka sangudila preje di jisu zase karinipu nki yemejem lobiyawe amen.
Kethodie, Ketherü, Kephrü, Balio, Chedo, Kezhie, Pfhe, Seyiedze, Kerieu, Thekha Krüsuo, Bununu, Pienyü, Seyiedze, Kerieu, Kerieu, Bununu, Pienyü, Kethodie, Kerieu, Belho, Khedi, Pfhe, Seyiedze, Kerieu, Thekha Krüsuo, Bununu, Pienyü. Pienyü David, Ze Ditsi Diekepu. David Pukinu, Lukebaki, David Nathan, Khejisu ki, Awe Sidar, Kechakechü Luba, Deri Jehovah, Ditsi Diekepu, Fekikro Baze. Deri Suza Jehovah Die Nathan Kivor Dishie. I Israel Ze Parchen Henu Vor Thekha Tsali Kinu Bamozolyo Deri Fekinu Mu Prunu Dozo. Sala cheno akitu David ki pusudio Kodiko Jehovah puya no hanu tekoko shemeji ketununu a nzelie mbu atemie Israel ho keja tsaketula. A atemie Israela tetsupo kesesadio uko Belhusudio uko bu utuo utsunu huliketula mibu uko kehula salilho hadzatuidi kesho ketsimie bu uko Belha salilhote.
Njako tsili di Pienyü ko ki vota ketuki a nshie nyo pupie shirsutuo nyo tefuko miepuo sidi apuo Khedi peshesutuo. A pupu tsutuo mupuo anyu tsutuo a ke Khrieue Dikemu puginu setalilho mhodze kevor ginu su seketatui. Die hako mu jemho pete mu kelim hedi Nathane Davidki pusa. Nipubu tsuginu japie pete tsasa keli tsuji. Je mapie nipu zanu sutu di sekovoko kengu le dadio jedo chalie tsasa kabako tefuko.
kengu ke le kola no zakila to yese Dikon bu sedi nipu te yesudo Tekenur hebadi abu ke Pienyü taja chaledomo. Hey, tipa sotoi gaba hiko ke Ketho pu Jehova no jabi hiko katsa hiko Khedi no jabi hetsadi hiko bunu hiniri jedori ke diom ha ke dio ke tsaka merebu zori sele inzabnu ke ngule de nipu no jas ko lam pe jiwe temie mikakra sevorsle de nipu mikrobo khaslemowe deri no sokor jabi sokor tsuche Heko mi pu katsu katsuwe heka ke viga kono no ha sevole mowe deri no jasadi heko bum ha ke dubo sevori no za putsle ni pu no ha kwa chaka masale ha kwa sedi ki jino za putske me yesle ke tyo non tyo ha kwa semmen dog mi chli che heko jino ke tu gi zo zowe vimowe masamowe deri no ha kwa chaka masale di sedi za putse ba za ba chasa tsle che nke di sevo ke tyo Zapuza ye Kevisalie no crossasje anipu hakwa chaka masale di heko bonu sedi nzapu tsepe zaba chasale Kevisalie no crossje anipu he chachi chachomda zo shiri mujape heka chamhogi semu heka chakalapi heko tje di Yesu Nazaret ke kothoza no chayawe amen Kepesi ketsa puti Kerieu pie no le ke ni he konyo Belho ko ke hu ke tfu tsudio seshiu no se Krüta se kose mu seshiu Dr. Rukovilie sotsa pastor ko bu ke Kethodie ke pesi ke tipo se lido ko puti se ke li she mi krafe bo krasar ke ka ko tsali hu do kinu ranela lido Urhageliu Christazano Nigogelu Lasiawe. Ugehu bedets prats gevor, late belevotuo chromo, jepieja seza nipu generalide. Sashie ugehu bedets prats gevor, late Krutunyo jesochu, jepieja sorunhe nipu generalide. Tenukeshoti hagonu, gehue gekruhi gekoya gesela. Ki group Kenyeri Kehu Kechakechü Suwe Nye Kechaki Tenushu Keba Ki Grugo Varagrasa Baje Tie EBCC Tenugo Groto Kepenyo Kechakechü ni NBCC Convention Center no Kehuje Kechanu Ugo Varagrabanuya Jepieja Sorunhe eno mezelane hyome mu enoli kevi Krie unye ke Mechü uke huzano ke nise unye pesisya siro nye vorba rova po nye bejiri shetadi metsu bengusje kya ba nye beje vala leyi ke Mechü Tsali ke ba medo hunyo enoli ngabu mu eno nitulie Pfhe unyenyo ve mu Krüzenuo enoli Kesoninyo mu engineer Kelusine solo unyenyo jepiejakere die Khezhie bapuki nko kehuki no ke Mechü Tsali mu Khezhie bakenyeki Solidarity Park New Secretariat no Thekha Tsali ke Mechü Tsali ke ba tejazazo le Neilazonuo mu Dr. Vitsolenuo zachu kezo Dr. Vitsolenuo Suokhrie unyenyo mu husano unyeje Piejakere die kise bakere podi putiegi
Town Baptist Church Dimapur nuno unyekia tsali mo Theheshie bapodi putieki the waterfront Irabili Dimapur nuno Thehetsadoje Sashiri kemesakia tsato keba Akrio enoli vishilie mo late kiawelie Kire unyenyo mo javino jepie jakere soru Theheshie bapuki kechezu dikel nuno unyekia tsalie mo Theherü tsatoje Kia hakopetenu ukehutse prakehu puri vo zapunu kepekro mo japie yasatsatyo kebako tsunudi kikrugo kitsatienu kepreswe Vorkitu ja Kechakechü lesa Kephrü kola Kechatsatyo potiliro thevatie bapengu lazotyo Vorkitu Mechü Tsali Pienyü Kechakechü Dr. Rukovilie satsa pastor Mechü Diese zaputsatyo mo Mechü heri kesesatyo ya kechatsaba mo sorobadi peteko lavor tejamu prelie tienda nego beje Jesu Christa ukala Neilazonuo mu ke humhaze hudozanu ke nisidi chedo ke pelemi por shokeler pete ke lusiawe ke penyufa ungogazanu zabie uke huzidi uke hubu uke huki ke sabotsili por shonadi ugomhato tsuvorgaza sokolari ke penyufa thejeba suzedi ugoti hanu ke huki ke sagatsula haze tibo pe badodi parhalidi matsvor ndu tisozau zowe Nye mi pebugatse nye ke tsanu ugo ma to latsa ma to ma tsgonu ke Kruyie ke khoya ma khregat tsgonu shiri khunyi honu va pe me vorgase soko betela butianu ke thejibie pette tsjewe nduti sozanu ke penyo ftheja ungo ga tsnu zabie uke hugatse soko ngudi ke penyo ftheje ke krale lobabe ke thejibie ke rekreto ke penyo Jehova tsjewe ugo khregase ugo gi de thotzigase ugo ke tsagalabie ke pelemie ke ready tsagase mut mato tsgasunu uni shedi tsgasunu potheja hadebawe ke tsusungudi ke penyo fthejemu je do putianu nyemi bobotse ke peje susabidi nyogo pette pesi mu petsosiawe wa hushiri ugo dafu jume tinyoe uni shedi ugo ke huki ke sahonu Hazeti pe badiodi regelinu ugo bu ugo rezatsa tsu sedi patsali gevi shiro ugo vinyara go shiri sedi ugo medotsedi segili salari u dafu jume tinyo shiri ke peje su sepidi ugo pesisia matotsvor gelinu ugo makakra fumor ge shogatsa rakaso hetenye lak hetenye fugedo paratsedi ugo dodzetsmu ugo Pago sa Pienyü umejem loverwe Pienyü zabie ugo tsgese ugo bu cheget sorry chegetso skejie fele bagata sorry sedi uke pelemiko uke hupesisia jeri hudoka krakinu maforgeto susabalwe mu Pienyü zabie mi po shetsdi mi po zbunu shiri unishidi Pienyü zapu hanu kakasnu shiri tsakasnu shiri ugo ke ready keze zapu tsgelie zokola ni pu thejibawe Kresar ko shiri Nichunyo kro toshiri shiro ki grupu botsaki uko patsaka sogonusa Pienyü zabi nyeketse tedza sogose sedi Pienyü zaputsike di uko huniho ki umejem logasunu nyeko Pienyü tedza zabi nyeki krugetse nyeketse sogose krimozodi sedi pato hanu zapu hanu tie uko ke huki ke sa tsgaza hanu kezeke ready very uzani nwe ketse sus sidi nyeko mipu bogatse nyeki vito sedi ke Kruyie sedi Hiko committee will pet holiday marake fornu hiko ke marriage hiko ke leisure tsigilie uke hu kredeke hu tie marake so kono shiri hiko ke hu bu poke leisure tsigilie so lari nyoko ke pete ke peje so sori pusiawe pato uko ha utswadi tside simobe the revoke the Dikon ke ready ke Pienyü zabie uke tsa ha ko hasidi ke Pienyü zaputsladi uteza ke vi ha ko hasidi hunye wazaka zadi uko ke pelenu shiri hunye ho tsepeni salie ke pelenu shiri Pihapro, Vitsolenuo, ugo keze, Pienyü zapunu, tuki hesadi, Pienyü zaputsepezaza tuge, sedi, pete chesewe. Chiri, hudokekra, hanya sokoso, hudokekri zugo, ukevito sedi, hudokratagwe,
จะพระกตาเจดีอุญญาราสกุศลเกวิตโตก็เสเสวดีอุโกRutsa ke chuchdi ugo ke pekromum hazeti su se pebalie hudo ho chiri unya sogose zetsili mokatsa sori sedi ke puba ba hu shiri kitsikiri hudo kichate kenu ugo mhanya overhead ten chido upeteri ukitsigi zibu su se khapibadi zse ke su se mu ztsa ke zala ugo z petawale ro khige zala ugo mesinge vibo sevordi z water level susasili givi ze uko patabi kitchen sakasaki pubu chuchudagal hola susasili givi mesin givi sebo severba uko keme yenu zesaba la nye ku hupuri ndu pili motashiri chiri uko jenunguli givi susasedi ngo ke puba la nye ko bu uko kratanye ubtau roko hezo mu gabtau niki duli wunize ke hukiburi ke fesili ge je susedi nyoko ki umeje melosaso hudo ke Khriezenuo ki chasake nusa nyeko mi ke kra nyeko viri nyeko mhangugile mafugile Suokhrie ke yesabade humi fetsol khasetsol mobalero ugo chuva donu za Saturday moza ke yebi ugo hudo treasure jenu tsilidi ugo mako begemet tsilidi putinu pie u ke hutsapra u ke pelemi goze ke pesila na lababe slani ko bu ke zinu nyeko do tsilidi soko ke yesnu ke tsedi nyeko ki chasa Theluo-o ke pushe pudewe derit Kethedie Ketherü petebie ke Pienyü ke totsia mu nye ke pelemi go mi poza nye banye zenu shiri u ke cha u ke hu ke chati go no shiri fordi u kom hatola cha ke for ke midi u kon ti sozau ti soza ke vibo nye ki pe tubie go cha u go bu ti so ke vi sunu thaza po thaza so go sengule u ni gile thaza ngule so la petebe je ho ke so sedi nye go pesise mu nye go ki pushe o nye go peje Jesu Christa ura ke liuzanu ke nise pete ke lucia ke Kechakechü ke hu vor ke ze Kerüsuo ke hu la patsapu ke nyepie utsu premier ko bu siban ya vo ke ta tiche ko ke mhedi ugo juva ke Kechakechü ke hu vor ke ze Kerüsuo ke hu nu ugo Khriezenuo ke hu da do vo ke ta ti ko nu liro ugo nguba ke tsike mhedi ugo Panyam hara kitsikiri uke Pienyü japi uke tsukos sevordi ugo hakinu kengu shiro ugo keze uke Pienyü Rutsa ke tsuvor diri jo valiro ugo je Pfhe hudo convener se ke pesi ke sike midi ndu ugo sales de nu ugo uke Pienyü japi uke tsu unya ura ukisikini sokos sevordi uke vitoko sevordi uke Pienyü Kechakechü uke Pienyü Rutsa mu uke Pienyü Zaputsili de mu je ugo work ze Kerüsuo ke hudu liro ugo uke Pienyü japi uke tsu sokos la uke Pienyü Kechakechü mu uke Pienyü tiche hau petenu uke ungu meje ke vikasoro kisikini thaza papetenu japi utsa uya ur kerugo se work ze la Kethedie pe uke Pienyü ke se Kerüsuo ke hupo tsutu di ugo ke huche rebiba ugo peteri bahushuri jo vajadu do haunu uke Pienyü ke tsike vikori rakra ke sala uke Pienyü ke kringu ke mejikori rakra uke Pienyü japi uke tsokosori rakra di uke seto je Kethedie pe uke Pienyü badi vor uke Pienyü Rutsa ke zedi uke Pienyü zaputsike ke tsedi utse premier pete pesilasia uki tikinu uki krunu miepuri kawahike pete ke zekeredi nipu japi utsumu uke Pienyü lazumu ke tse rakra ke sa Kethedie pe nipu tsdi uke lu sevordi uke Pienyü muzunu uke Pienyü Rutsa chili tsepi uke Pienyü zatse ke tse tipe bakhe Peteri uki kruke lu no mohosaliro uke Pienyü Kechakechü sun ke tse batu uto utse hatokunu mohosaliro uke Pienyü Kechakechü sun ke tse batu lesaka prinyo mi ko zoshiri usaprom hatokunu lesaliro uke Pienyü Kechakechü sun ke tse shiketse uke lugi bapredu uke Pienyü urutsa ke sekemi uke Pienyü unyepu ke sekemi poteza ko lekasa mu Kethedie pe nyepu ke tse udo tse sebadi vor kazu Kerüsuo ke hudu ugo pete vordi uke Pienyü Rutsa Kethedie pe putsa cheli tspe nipu zatsedi nipu Rutsa ke tse sedi pete pesisia nyogo peje
Nipu Diesedi Kezhakietuo no Neikrutuo Suokhrie Dikon je putibie putsaya. Puti ke vi hao hangu ke lela u ke Pienyü Thekha ba siro u ke huri mu ke huchie hudo shiri ke Bazhakese pesisa puti hao ha amodi u pastor ko bu puti sesro visse ke to susle deri ko puti u khabya tsasa musala a susa melewa modi o share thali de ke Pienyü bu u ko por sho ke vonu teja khabye ke pugar ne pete no ko Kruyie ko ngumije se ke liu tse tiena tichie se ke je za vo ka ta ki ko pastor dr kovilie ko ze prepete bu ke tholesu pranudi pusa musu pradi puti ho siper there so prepare ke ki Perkawazo gets us Amhozagi sus Timoda gets a Timika Kari, let's only Hodelia gets us sus lady gets a tonunu, Kediobo, Vatchabie, Tisodu, Ketsebie, Kezasavor. Timika Kra, Alagatsa, Atsuketephu, Skesagino, Abu Vis Rodi, how hard to wordy. Jedo Theluo-o Bazhakese me veke new to be Kezhakietuo Suokhrie. How ha to gevogi mo ugo per Ketholesu per vorgets how no ugo makekra silegets susuri leta. Siro Bahuri Wodi Israel me Kelhu how me hogesa. Ugo makekra, ugo kelhugi, no silega to susuri peleta. How Israel me go kelhu me hogasaki. Pienyü putipet denu Kechakechü gotsa. Ugo ngumeje, ugo Kruyie. Deri ugo putipet denu
Kepenyu Pfhe ni mo tsala gaza. Kepenyu Pfhe diezeu nu lula sali mo gaza. Musu ginu ke meji gaza. Makereze ke selala gaza. Hai gaza. Tse gaza uko nguvar. Mo uko hawa persidi. Israel mi ki debori tatsa mo ha gaza. Uto we hawa leba meji. Deri tie uko ke lugi me hoga saki. Ugori Israel me ke lugi me tuba gaza susa ngulale. Kepenyu Pfhe tisonye Kechakechü utsisiya. Kepenyu Pfhe puti petenu uksheba gaza we hakwa ha sizo. Deri we puti zeunu tulali mogada ha nguya. Kidubola Israel me kepenyu Pfhe diezeu tselemo musidi kepenyu Pfhe petsula kepenyu Pfhe Nike motsala gaza hai gaza tsadaga igaza me hosiliro uko kemesaro fu nu tule mogadala kemesaro fu chata me jili mogadala uko kepenyu Pfhe ni motsa kepenyu Pfhe diezeu nu tule mogada hoa ngulie mu hakim hidi tie uke lugi shiri we Krista midadi le shiri we Rofu nu tule mogata, rofu chata mejile mogata, hawaginu. Kepenyu Pfhe ni mo tsala wagaza. Kepenyu Pfhe diezenu bali mogata, haw tsala gaza ngulie. Mo hawla pawe Galatia koki pus gaza Galatia pengu mefe pengu no. We rofu la hitu aliro. Rofu nu tuleke isa. Rofu idi pugasa hawa. Ibridie rua geza hau nunu separ. Mu rua igeza hawa sidi ketolesu nu tuvor geza ketolesa kewe nu liro. Vakri sidi hitenya teta. Vakri sidi hitenya teta. Hawa se Tugasa ngulie. Murofe rua idipugasa hawhaliro. Purhi ke krigi kesando no se. Uke penyofe rofu. Morike mesa rofu. Ikesando no segaza. Mu rua ikesa hawhaliro. Utes moriti kshie ketsa potsau lira su. Mu ketole su nuliro. Rua ketsa hawha segaza. Kepenyu Pfhe rofu mori kemesa rofu ikesanu sela ketsu sengulie. Kepenyu Pfhe temie tsekeligi pue poke rites hawa habie temie tsekeza kerikito kinye tenyeno puseketsengulie. Kepenyu Pfhe putopo riu nunu temie tsele. Musurabimo deri poke ri tes hawa habie temigi sisa. Musla uko me pupogeza we kepenyu Pfhe riu ugiba. Siro kepenyu Pfhe ke ri tes hawa ugitu ketsa susa ngulie. Ketole saka sao nuliro Rofu idi pugesa hawa Greek die neuma ketsa haunu separ. Mu Neuma ketsa hawa va kikini di mefe ketole saka sao nu segeza pu mu potsau liro rua idi pugesa hawa ze kimie we penyole ketsa we kitza hanu penyovor ketsa we temie Kechie medonunu penyovor musla utse ujie nunu Kechie nunu penyokevor ut kelu hawa we hawa sedi hawa fdi ke penyofa ke dinu lele kenza haula nikodemae jisu ke tsogeza mu jisu e pu die ke ladi pusa ke za jisu sie an ki putu sudio za mu rofen no penyola ke mosie me puri u ke penyofa ke dinu leke le zo isa Johan se penguno Jisue hawa sidi pusa
Tsala temi ke huburi Pienyü ke sali ke tau po ke Pienyü po temi sus rofu nguli de mu rofu nu lutu daya mu hau paulri jisu pu ke sa ha rofu ze mu rofu nu Pienyü ke sali ke mo sie ke Pienyü ke dinu lelel ho di pu ke sa ha paulri ha jisu di pu ha ze ke di re ke ze pu ke kila mon ne pu se ke ze we ke me sa ro fu nu ke lu ke sa bu nguli ke ta po paul we ha sidi pu se we ke pu ma nu si du ru ke Pienyü u che per ribie Christa sali da ke ze Colossi wo ke nie ke se nu pu se ke ze sidi we ke ze ke zo ke mula si du da deri po uche per ribie Christa sali de isidi Paul we pu se mu haula Paul we uki pu ya ka za ubu tsu mo shu di pu se ke ze we Christa sadi hitu da ke zela ubu tsepu medom hidil hutu da henu ke ze romi ko theta dinu pusa tsepu medom hidil hutu da he deri rofu medom hidi luliji ke ze paul we ha sidi pusa kikila mona tsepu medo matoko lero rofu matoko petsuya ke zala tsepu matoko mu rofu matoko ke petsu tu ke zala we tsepu medo midil hudu da lero we su nule se matsadaya mu chidaliro we ke Pienyü ngumnamie tsaya mu makiburi we tsepu medo zedil hutu daliro we makiburi rofusiu veligen jeketse pusa deri temi ke huburi rofu ke kokro tugatamie mori rofu no tugatamie rofu chatame jitu gatamie po rofu sigo velia gaza musidi Christa mimi ke Jesus tslia gaza pus Christa mi tsgaza we tezaur bimo mori mishime jidi Christa mi tsgetyo sus mo deri Christa mi tsgetzo we ti son he Christa mimi le mor shugaza ketulese ukipus Christa jose uzo tsli di husmor shugaza mu haula paul pusgaza temi ke huburi Christa no bagatau po khatsibie ke mesarofu ke ku khro sisiya mu ke mesarofu po chatalia po tsakete fusia po tsake mezisia mu po chatalidi po chatabi bubu ke me thoke luno lulia ke tsa pusa musugino Christam mimi ke Jesus tsilia gaza pawe pusa suropoe Galatia pengu me pengu no pusa ke tsakem hidi well rofu la hidualiro rofu chata no tuleke rofu no tuleke ke tsa ha pusa rofu no tuokeza po tsao lero ke tibuka susilero tisonye we logesa tsegesa umhatosuse
若夫没都吃个咧，好吧？不，若夫不乌克伊斯的，不没都努罗斯个咧，好吧？不，穆西里罗为基个米的，若夫没都努罗杜列杜个，若夫在杜列杜个伊里罗，为乌吃乌毛，乌吃乌普。mengu sukose tsitamo deri rufu me dogo chikelie suginu we rufu no tukeze rufu chatanu tukeze hawa tsilivi mu rufu chatau no tulegadashi we rufu chatau no rufu no tulegadashi we tejo krobamo dageze hawa mulie rufu uchatale daliro mu we rufu no chatau no tule daliro uke khazde haula pawe Corinthia ko kenyu secret no pusgaza siro ni pus rufu mu ni pu rufu ke bara saprakele badaya sidipusa we rufu no luto daliro che penyo fe rufu zeto daliro saprakele sus ugibade mu we rufu chatameji mu che penyo fe medo seto daliro che penyo fe ubu chile nudi diekagese Kechakechü sukose ubi chidalo we suko diezetse ke diosuse ubi chidalo deri sukose ula teja mu uke nichidi we bu sukose tse zegelie tse livi kikilamune ubi zogeze masamona gezela we tezo tse zelige dashie we rufu no tuleda mu rufu chatanu mejili gadashe we tezo tsige to redamo redalho mu we tezo rufu chatanu tulegadashe rufu to ukruhibe ubusus chilivi mu we su chilidalero ubezo gezri basamode tezo no ubezo geze diesus basamode Siro, we rufu nutile daliro, rufu chatau mejili daliro. Ketolesu, ubu tsanu di puges sugosa. We tsekedo, sugo diese tseligedo. Ketolesu diese tseligedo, sus redaliro. Deri sus ula teja mu unidi we sugosa tselido. We rufu chatanu tile daliro. Rufu no tuledaliro rufu sigo veligedo tselire daliro rufu sigo liro Kephrü unigeze Kezhakietuo Seyiedze mingu kemeje vigeze kedieto menegeze mu uketegeregeze we rufu zetu le daliro rufu chatanu tu le daliro hakwa ugi no parli ke to sus makibori tsele daliro we rufu zetu le daliro rufu no tu le daliro rufu chatanu tu le daliro we mikejo vasge to tsele daliro miuni ke motse so kejo vasge to tsele daliro Deri so tsisgedo ula teja mu we unidi sus tsilivi mi fubo po zepu geza po mi poze mi fubo po ni ke mo tsgesala putika cha po ke jo vale modi pungu mets po ni mo vor deri kunyebo po pepilidi po hafiki unik Huni hoke jofa lege to sus relidi poe pokivo musidi unye keretslie kezeka chatslie musikilishie poe pusasakeza a mi fubu ke jofa suru ini mikini ini kini
nguli le ke tse su se pue si di se di pu mo ha ke mi di we ro fu cha ta nu tyo da ke tse she we ma ki bo ri mi ke zo va se ke do tse le re da le lo u ze mi ke zo va ke se su se bi mo u pu ke pu nyo o nye ho ke zo va ke tse su mo mori ki mi nye pu nye do no ke o nye ho ke zo va ke le su se bi mo deri te me pe te ke zo va le vi ke tse mu te me pe te u ngo me mi ri ke zo va wa li ke vi ke se we ro fu no tu le ke da she u ngo me mi ri ke zo va li vi ke tse ha wa bu se ho ki bo we mi ke zo va se ke do tse le re da ya mu ha ko ha me ho ke se ki we Krista mi tse shiri we ke me sa ro fu cha ta nu ti le mo ke da la mori ke me sa ro fu bu u se le mo ke da ha wa gi no we mi ke zo fa ke do ha ha u la re se da ya tse le re ke da su se tse ya sala Krista mi pu tse ke zhe nu we tie u tu u se du mo ke me sa ro fu bu u se du we ke me sa ro fu cha ta nu du si u me ho se vi musidi u ka be ke me sa ro fu ke ko nu ke ko cross le bu bu u cha ta le u Khriezenuo mu si ze we tse le re ke tse su se shiri bo u Khriezenuo be bu tse le ke vi tse se do we ke me sa ro fu bu u cha ta le da le ro bo u Khriezenuo mu si di u bu u Khriezenuo da le ro ke to le su u ki pu ke se go we su go se tse ze ke zu nu tse ti ke le su se tse le vi ke te jo ka bi u tse ke se u bu tse le nu di te jo ka bi u tse ke se su se we tse ke do re da le lo mu si ke li ki nu we te jo nu pe jo ke se su se ba mo da do te jo tse ze le mo ke sho u la re do ke ze u bi pe tse ke do su se we su se bi u bi tse da le lo deri we su se tse se ke do u ni di tse le do mu ke Pienyü Pfhe u Kruyie ke ma sa ro fu we u Kruyie u bu ke Pienyü Pfhe me do tse le do mu sla si le da le ro we ke to le su u ki pu ke se go die ze tse ke do u bi tse wa le lo deri u la the ja mu u ke ni tse le do sla tie u go ke ma sa ro fu bu u cha thao tse le ke do la we ke ma sa ro fu nu tu le ke do la u ke lu u tu u me ho se ke musidi we Kristano bada mo mo si ke tsa ho ha si le ke ke ma sa ro fu ke ko sa mo le ro we u tu ke ko no no ma ke vi puri tse le ke do u ke ko ba mo ke tsla ke ma sa ro fu u Khriezenuo le ro we ma ke vi tse ke do ula re sla ke cha tse le ke ma sa ro fu ke ko pele le bo prabi u tse ke se bu die su se no u ke te fu ni le mu ke Pienyü Pfhe u ke lu gi tse ke se go u ke lu gi u Khriezenuo ke tse te ja bi u tse ke se ha ko har kra di bu te je mu bu u me ja ga za ha ko hala bu te je se u ke lu gi ma tse ke se pe te ko kra di bu te je le mu we Krista gi bara ke tse ha ha si tu le
Krista mi po tse ge zhe nu we Krista mi mi le mo shuo ge zhe die hao ha kra le mu Krista ge me sa ro fu cha ta nu du le Krista mi po tse ge zhe nu we ro fu si hao ha uke lugi nu parli mor shuketse how ha ves mor shuketse how ha rkrali Ezekiel sere suru do pusuketse Ezekiel sere suru me fe suru mu me fe tenye no pusuketse a tenu ke sabu khabie ni zdio mu rufa ke sabu bie ni gi sdio siro a ni gi no ke chi tui ke ze melu chwa sidi tenu ke menne khabie ni zdio a rufa bie ni no sdio sidi ni bu a chnu ke zgo me ji li do mu menyo di a pe tho ke szo go Zelido, Isidi, Busa. Sla, where Rofu Chatanu Juliadalero, where Getolesano, Ezekiel, Shitake Sidi, Bugasa Hoha, where Hoha, Tsatigiliasus, Celido. Kemasarufu, where Ukruhibe Ubu, Gepenyofemedo, Silido. Mu que Pienyü me dosus, me sarufu ukruhi que sus, suwe chepu. Ki gugo geze. Musidi que me sarufu ukruhi que susuginu, ubu que Pienyü medo no luto que Jesus chili to get on a boots. Where can Messaro fu no, Muki Messaro fu chatano, to ledalero, putuo, utsaketefusado, putuo uchatalido, mu putuo utsapekosado. Que me sarufu temigo Khriezenuo musidi temigo bu que hu chilia mu que hu bu me mishili que tola pues que hu Khriezenuo que za mulie porque Kerieu bien que Pienyü que Kerieu bien temie que lugi sisia we que me sarufu chatau nu que me sarufu nu tu legadashe we huni ho krili do mu huni ho ke jova bie huni ho zgele sus tsli do mu we ke mesaro fu no tu le dalero we ke mesaro fu sigo siu veli do ke krie unige ze ke zegevi sge sege ze mingu me yege ze vige ze que de to menegeze mu uke tegeregeze where rofu no ritualero rofu chatanu duleke Christami bo tsegeze tisonye we Christam him mimile morsho geze hauha kradi lusage que mesaro fe que gobi bu upetego rogo ugo ke khalie musidi ugo ke lugino ke Pienyü zabu zaye chegele susa chetena puti ke vi hawala ke Pienyü peje mu ke Pienyü bu
自古给侬这边别德国知识给历史是吃的呢，你个别德别些。个不头不认为是说我们现在你不个说呢，如果不是个Khriezenuo大个是别的别些，个Kethodie好像这边过个咧，好像这个地方个是别的别认为，只不地别早里呢，如果到这个半年只老是的，个这里个钱呢，你不知道在哪里的位。Thekha Tsali Khezhie hi Pfhe. Ulira Kechakechü. Christa Kezhakietuo早不给你给不少是那个太看侬们这个车吃那位，那给别是个是侬给不个是个me，给别来me个不是给Khriezenuo侬有家边个是的有个Pfhe Krüta Mechü Tsali mu Khezilie be bali de ke tejipe ni pu tsudio mi ho har pe visese mi ho atmerino ujavir kresa mu mi ho skir ka kizatie uja umese karakter lasdi hamhidi purhi ke Khriezenuo nu ko Kechakechü tsepeni lewe ujavi ke sokpete peje ko sedi ni pu teje ke krochado ko batao Neikrutuo chedo Diekepu bo Kepu ke sekemi buginu buzapu ginu urtsekelie sokosedi ni puze kerchalie bo tiche kenyesebo pastor Dr. Kovilie hakasebo mejidinu mengu ketsupu mejidinu katholisatsa vatsasa WhatsApp nu
Keriki tolesa daunu tu tepo di tie ko zo sivori tie pesikasa tu teme pe kenyu zili di ka tolesa za batsa ka za ha zili ke pele me ko ujo mese ke kridi ke hukruya mu ka watawe ka tu ke runu nipu di ke premi putsa missionary ke ri mi putsa di hadi nipu ja pe puka tsu ko sedi tie ke hukrusawe hakor sedi nipu tejelie je do Kerüsuo ukri ke le ko sedi nipu ze ke chali di ke hubutsi ke le tsudowe ke chatsali duwe ti pe sotogi ka ba hi ko pu ti so ke vi ba do ke vi bu pie ni nyo ko prolasa di ko bu nipu je do havori Kerüsuo de ke Kethodie nza putsalie mroshulie hanyo ho tsaka te pula ke le hakko hapetela Pfhe e krega masani pu je do Kerüsuo ti hanu Shirdi Tetsanu ta uja mesepu nidinu nke huta ka sa ko hapetela Pfhe no heko mi pu ka tsa Krüta heko bu heko mesunu ni bu heko dozo ko tsepe body body nke peleku tasali de Kechenu kakasenu ke ngu ka tsenu Bazhakese nu die prakatsa mu vatsala pe ni yoko pekela ka tsa hamidi puri ke Khriezenuo no heko bu ke Kethodie zaputsulewe Pfhe Zero learning Kerüsuo ki krobadi nu online duri ke perkodi mrusho ke lepete ke hula Pfhe ya nipu ke vi ke sorhopie mi ke tseja tsepeni suje ke pele ke ludu Mechü ke tuo Miali ke tuo sasapie he ko chathamu je don Kerüsuo ke huanu nu he ko busuginu hapunu mo hapunu Miali ke vi tetsi parle ke vi chakrapie ko tsumu he ko Krüta zo che di ki chaya Ukraine pu no he ko rugo he ko Khriezenuo ka tsepete la Pfhe nduti sojo nu zo chiri ke pele me ko Krüta de ko bu he ko ja he ko mese punidi nza putsalie ha ko hala Pfhe ka bato bu zo chiri ni pu bo ka tati ko do ka thole sa va chape ni nyo ko pe ke ka tsa ze ka sa ka tsna pu ja ke Vitsadi he ko bu ka ko thovo ke le la Pfhe tia ha pe putela tsali di he ko bu hasidin tejili ka zalari Pfhe we ikrega masani pu vo ka te tigo nu zo chiri no he ko Krüta he ko bu ni pu he ko ja he ko mese pu niru sunu kalali wa mo deri ni pu no he ko Krüta ke tsginu he ko tsga te pu ke tsginu he ko tsepe ni ke tsginu he ko bu he mese nu zo ke tsbe pete wa mo di ni pu lie tse za pu tsli ke to mun ke hu kro kro hile ke to chakra be ko tsme he ko Khriezenuo sabazo ke le tse di ki chaya ke krega masani pu Pfhe Rufu we he ko zetu zo we he ko bu ni pu me do ke mo ka lulu di ha ko ha meli ka wat se hi ye kreni pu no le ri hin bazole he ko cha tha sa sidi ni pu he ko bu he ko si ke vi vebie ni pu rufu si ha ko ha vebie ni pu ja pu tsle mu he ke me ko tsepe ni pie ni pu cha tha no se ke le me tse preje di her ha ke le Jesus Christos anu chaya we amen.